Yada say yamo akwa baby Adom TV Badwam dwumade no eso enunti fufuo party Yankopon ya Adom a eba so seat match no ne wuhia na wasanka fo ayo wa no bra nkwan ben fufuo ni de he na apede posimu ana de mu omre live soup na ape ana adwene nkwan na ope eni de mu a yesre mo de bia mo yede maye afi so aba yesre mo pa se mo de momu no ebefa number yi so me number we to ho sebe ya na onso betimi aboa ye 0556 760 434 0556 760 434 na ntwie kese last year na de bre ye nana mi bom mu chia o na sa bre bi ebi at this time wo be ye director Weber ebi adesta wo be o de aponche nom ne ade be ka ho na e be da wasepa na fe na na edu chimu amro san no fe na na ye chia banche ne bode ne menkan ni nyina ba bia wo bia fa bi bre ye nsuo mu nam na wo amdofo ye beje ne ade aye aduane papa bi mpusuo nom ne ade ne ade aye ni nyina mako ni jene garlic ni ginger na wo afa bre nsuo na wo afa bra number no me se sisu bi mu adaroma 055676 0434 0556 760434 neja odi abre na ye de aseda piawo e de amount se yetime de health tips no ebra we adwumako bi endpoint homeopathy clinic the show yare ayenko ho se sie ne wo ma hye adwuma se kosi se memenda anopa no so kosi adwuma no so endpoint homeopathy clinic twimeka kwa free prostate scanning no kwa odi se sie emema no ye kan yo ode maso de nyamo dia na nkonkoye na omu jai free no a na obehu ne ka e ma no so sa fertility e mema ni nyina yenko ye sa scan no hwehwe point e was sprinters Kumase kron ma bo ahia takrade anaji tema committee 22 tachiman hensa na nzma eziama frame point number 0244 867068 0244-867068 and 0274-234321. Endpoint Homeopathy Clinic or say the end to chronic disease. Yada sepa umre no adaje awde maya bribia ye chia obi a eni free a nkoma ye du so no so ehuhia emre no so say ye liver no ye bo ho ban maya re ma ho ansa no free asiki health so ye mo ho ban na nti oba papa bi Pokia 101 say Wendy so Canadian ho na brofudin on ejina mu de ma C4C liver specialist anopay agina dwa wa hey obapa nchia we fia me joso my fedodo amisuesia senior de we senior AUCC kra now say me senior ti bibia mu no ye me senior broadcasting kra we me senior Yada say yejiri ye se adwumayefo wo C4C obia Yakopado Adom yentie we C4C Liverton sir yes me de entia kese pa fi C4C liver specialist hospital ho e de Bregana fonia nkaka wan mo hwe Adom TV don hwiri mu Yankopon hwira mo pa me de ndi Pokia 101 papa bi me na me tine mu anase me gine mu ama C4C ane ana no pe me gidi se ohwo ye Oso meso me ho ye Nyankopon aya Adom na wotwe foforo asa mebeto ye na ene no de ebeka afa ye liver ho no anase de me pese me na wo che efa liver ho no eye ena inda say wunya enough rest anase wunya enough sleep and also e de ohaw eba liver no pa na answer na meko into details mesra wa C4C liver specialist for edwumeko bia Nyankopon Adom omu hwe ye liver no meka liver na one of the organs a ewo nipadua mu ene ehunhia papa very 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 vital ma nipadua nia nti no wo liver na se uye nipa bomodi ansa ubebo liver no ho ban yie pa because liver no ene kita anwoden ni nia etimi distribute ema the various organs nti na ehun behia se ubebo liver no ho ban nti ene me the livotone ena aba Liverton. I want Fabiama. It be by a shabby bag. I got me say pressure. Me the buy but me say a tregu e was screen or some. Me the Liverton
and I made buy Liverton liver tonica e supporti liver no. Liverton liver tonica e supporti liver no. Na eboa liver ne papa na hye no so say Liverton na C4C liver specialist for akofa bane homeopathic drug into no side effect bia eni ho e na omo nye so e wo Ghana ha omo ye wo Indian the Lord's Pharmacy for and Yankopo Adom, omodi right no ama C4C liver specialist for and omodi dua e Ghana ha. Mesra fa numbers way na meka say wie na ahun behia wa wetima tutu anamo no wetima kope Liverton. Liverton eni ne say enete. Pacho ye numbers and amebe bobo so 050 00 40 331 050 00 40331 and as 050 00 40328 and then me pese ye chef bibi fa yenda ho obi be bisa me so pokia de na enda se mitimi nde yi ana se mitimi de yi eno so efa liver ho ben yes efa liver ho papa oni me be ya adwen se enna wo ho ehunyia wenya enough rest e de how eba ni pedua no so en e de how pa so samba we liver no so Fane say your normal time I say you find the between 7 hours to 8 hours. I and shishemu and I can say was so to me enough rest like 7 to 8 hours. Now what's my going to band what I say 8 o'clock no what sorry for. I don't know within range in a year. Now if I say what I say 10 p.m. Now sorry for I live on a pa because in shishemu ama ye say 1 hour it's if you that's why like 8 and 7 no now when you be say 6 and 4 and I say 5 and I say 3 and no calculate hours na aka no every 1 hour bia nhwehwemu ma ye say take liver na one then so by 24%. Yes it's when it's man day year when you within the 7 to 8 hours sleep now 1 hour bia no so about 24. Say na dey the hu ka o. It is remember say one that when you 7 hours no other be say 3 hours na aka na aka be say 4 or you can say 3 no. She say how many hours back could bia 1 hour bia 24%. Na say one kasa wonam we no wo yare but unhye dey enim. E na liver no so awon den so tia onua ebe ha papa because liver no ene kita ni pedua the organs within ourselves the internal organs no liver ni kita organs ni nia papa it ehun be yin so benya enough sleep ubenya enough rest ubenya enough ahomje rest ama liver no and as ama ni pedua ni netima boa liver no ama ni liver na ho odi etime gina ni na so fire numbers ibiom your numbers me 050 00 40 331 and now 050 00 40 328 obi maybe some say live 20 if na ye benye bi and I say if na menye bi ato obi na water crade ebia na wo pristia ebia na wo kumase onia sisia livoton apete wo Ghana nia wo takrade obenye biato wo pristia obenye biato wo takwa kumase Cape Coast mankesim obenye biato agona odobe obenye biato wo kofodua obenye bi techi mankintampo Upper West wa obenye biato upper East boga obenye biato na mesra wo oni pharmacy and our pharmaceutical shop and a drugstore and a over the counter stock akre bi crap not to ndra but more dia say ubenya live to ni bi na waton e wo ho na mfaso aba wo bottom ye wholesaling ye retailing make a wholesale and one mo pese mutu eton no o kita escape o pese o ye business o pese live to ni abe o so tom bia kwanda ho e ma but more dia so be 050 00 40 331 050 00 40 331 and as 050 00 40 328 ubetima frɛ na we be purchase bi and as we be to bi na watom we be say so me live na about how na say ya me call hospital no yes me live na ho de so te me pese me be hu mu if na mo wo Ghana ha ye wo Accra ha ye wo ye main branch no e wo SDA Adenta SDA Ufi Madina na okwa Adenta ubesi wo school be a friend to 10 udu wo pa
wo de bisa kwala enne kra ya wo ne se opesi for C pese okosi for C and after so kita wankasa wo car na opese oba wo di to map no so a ebetime adirect wa ba C4C kuma so ye wo edwoso kwa mo takra de wo fijai opposite May Sports no Cape Coast ye wo Green Hill opposite Addison Gardens and agona odobin so ye wo opposite Odobin Government Hospital no yem numbers and amesensis biom 050 0040 and 050 Komodia say obenya enough rest. No one no munsuo bebre because abibia wudidi na ohumini ni ano. Na wo say liver no so eye clean. So no munsuo bebre na oda bebre a ebema wo liver na ho de ambas. Na emom no ubetimi ababeje liver tone. Na wetimi dia support liver. C4C Liver Specialist Hospital. Okia 101 na yete no enka no hye so se Afrilac Loto no eguso ankofo etwa nti fa wo ho ehyemu ebi entam na se ya wo be disika bum he sika gugu he pa no anya bia papa nkaka se bia nkadem nti fa wo ho ehyemu bibia kire wadwe woni makan ho a fra 0303957964 0303957964 na nchemu bia no waje wo Afrilac Loto mpanifo eho mamefa birthday celebrant yi entwam oba papa kuma ba yo ason no rade nya okese no ma so mfra dum nkwa dum nim die mu rade ndomo patience adenyo happy birthday enkoma patience adenyo from Mr. Chumesi Ko1 na Mr. Chumesi na wish you a happy birthday oh mufa patient picture na nto so happy birthday enkoma patience adenyo rade ni nyam nya kese ewo so pa na mi kwei no sister Sandy bi oye guy odi ahosepe etwaso koso amu afige no na ha na mu fiada na ye menna na woda ye de owo me ya ne na happy birthday kunyame enkoso enhira onye okese we ye super madam enya wange birthday ni na odi niema na ye yi nkam se wo ten kra ka be ya hu na mi hira o mai wate patentin hodi wo because one year you share any day na you sure said down so na said da wo ye wa said there so de wo ye ntu so ye ne de ma no na case close na mi share mo no nyam kese this is a boy kese mani je mu nyina mo ye domo some go social Adom TV fufuo party ne baso ye wo hia na wasanka fa de ne bra na afie ni so na de ye hia no momwa ye hia banche bo de menken nsuo mu nam aponchi odwan na ntwinam ntwie ne hia fu an said the last year na ma ye bi no ti ba bia wo bia de wo bia ye mpo fabreye de ye de fufu ma ne ye bia breye bi mako jene nkruma garlic akaka duro ne twitwi mu so aha ti banche no body ne menken no breye bi wo bi de nso wa fabra nyina ye hia nya mi hia mo ayike edu gasovin last year wo yade ne gasi odi sem ho na duane ye ne ntamuani this year so bebe na hwe wanim obia de wo bia fa bebo aye se be ya seat match anopa 6 am ye gina ha mafufu no ba akokura ye ready ense ne wadu de ntanu atimi akoye ne wo pese oye mu nyina mo mra afi abo afi mu emfa ni die medi fufu no ye di na abusua ya na e yakono wa wuni fufu no ye brabe no nkwan kakra maye otu wi azo wuni fufu brabe di fufu maye yada say your sister Sunday etwaso